Dudon mi nu le pa ulenau pol kan thau tha chiao mo him le dam te kan khom chiao kan bei sei chin in fuin nan kut kan lo kai tui Zing thong ni kul hluan li December ni li Tlawngkai ni thum Zinga chun SAC Dodalnak Ca Ngan ruangah Than Shwe Makpa le Htut telin mi thong khat zariat somli an kai yi za ju Peng gui chu piu so thi Khua le Chaung Oo Khawpi SAC Ralkap ka an Ṭong mi pariat An Thi no thu chi Peng na be mit Khua Korean Ṭong Zirnak Ṭong Vanzamin an kap ngai Tlawngta pani An Thi Sisankung Pukpi A Tla Nunau pakhat thiih mi pariatin hriam an tuar pale Khawpi ihsi Tlansuak SAC Ralkap pakhat Mipi Ralkapin an kai Thailand Myanmar mi pakwa kutin cherek tam tham zet an kai PDF king thatu piu so thi zo wen nai an kap that kum khat sunga SAC munpi za somthum pangatlun Mipi Ralkapin an lak sak thai ti thuthang pol le photo news CB Operation Mission MJ kai Rero-tu CNODSE an ka timile video news pakhat mong yo Peng yaung phiu pin Khua a ur Rero-tu SAC an vaka lai video clear Tlawngnak kan nei ding SAC Dodalnak Ca Ngan ruangah Than Shwe Makpa le Tlawng boi hlun Htut telin mi thong khat zariat somli an kai Ralkapi thunai nak alak nu social media SAC social le daukal zongi Mipi chok phur le dauthleng tu pol thape zongi changan tu thurel tu mi thong khat zariat somli an kai zau tia thiih data for Myanmar in thong ni kulhwan ni February ni khat ni sin thong ni kulhwan li October ni somthum pakhat karlaki kai Ṭong mi vial an lak khom mi chu mizan sun December ni thum nia an thanasi an kai mi laka hin dictator hlun Than Shwe Makpa Dr. Ni Su Mau Minister of Information Raktuanda tu Tlawng boi Htut tivek achau za le Ralkap milai khal an teli atam son chu Mipi men an si tia an tarlang kai Ṭong tu mi thong khat zariat somli laki mi zariat som kwa paruk chu Yangon le Mandali ramthen songmi an si kai Ṭong mi laki zatek somthum paruk chu Nunau an si thong ni kulhwan ni le thong ni kulhwan thum kum kha kai Ṭong an tambik kumasi thong ni kulhwan li kuma chun kai Ṭong an mal sot deu tia thiih tuikum August thlai sin October thla karlaka pengpi somruk panga sungi online mangtu mi za somli pakwa an kai thukal thiih Myanmaram sungi pengpi zani kulhwan thumita an kai atambik chu Facebook pari changan ruangah si in TikTok Telegram Viber pari ngan ruangi kai mi khal antel SAC hin thunai nak an lak nui sin Mipi phwa hlau thai lo ding in social media le online platform chu pumo aphun phun to in an hup bet social media si pol somnak phwa hlau nak thupom thedar nak le raunak to tu chu acham phet tai phya yi upri pauma nga zanit ka ji ya zadat ji pauma tinit le ka ji le pauma nga ya nga ka ji ti pol le electronics pe tlainak dan article somthum la pathum e nak le dan dinglai aphun phun mangin case to asak thai an si tia SAC chun Mipi an ring rau ring lai si yi za ju Peng gui chu piu so thi Khua le Chaung Oo Khawpi SAC Ralkap ka an Ṭong mi pariat An Thi magui ramthen yi za ju Peng gui chu piu so thi Khua SAC Ralkap pol chu roketik ka an tuari mi pasari An Thi tia amun rami Mipi Ralkap thuthan tu yebo Y12 in arel December ni simlam na ji pali le khoi ronga yi za ju Peng gui chu piu so thi Khua chu dauthleng tu Ralkap polin la Ralka nak rocket parhain an kapi SAC Ralkap pakka panga le piu so thi pani thi in mi parhana ki mal lawin hriaman tor ruangah simlam na ji panga ronga SAC lamin 60mm Pukpi munga sursum kain an kap tia thiih chun November ni kulhluan riat Zing na ji pariat le minute som li pariata khan
sakai ram then Chaung Oo Khawpi palik zung isi mun ram fang dingi rapok SAC Ralkap pol chu Chaung Oo People's Defense Force in kuddir bomin anrak puai Ralkap pakhat thi in pariatin hriam an ngai pathum chu besia in sizunga tomhlom rero an si thu thaiasi no thu ji peng na be mit khwai Korean Ṭong Zirnak Tlawng Vanzamin an kapi Tlawngta patni an thi December ni simlam na ji pali ronga khan Mandali ramthen no thu ji peng na be mit khwai Korean Ṭong Zirnak Tlawng chu SAC Vanzamin bom an thaki Tlawngta naw hak patni an thi tia tolsong mi polin an rel jetin bomanun thak kha khosunga tlalawin kholengi Korean Ṭong Zirnak Tlawngah avatla Tlawng hosteli riakchi kumkulmi mipa suak thon pani chu amuna an thi chi hi Tlawngta pani hi pin u loin le min mu isi rakai mi an si Tlawng tum nu asi azia lai Tlawng kai lai fang si sela chu naw hak tam tuk an thiding tia tolsong mi pakhat chun rel hiti Vanzami bom an thak nak mun le an thak tik chuwa hin hi khwa le akyang kapa hin kaok nak ziang man a thleng lawi no thu ji peng sunga hin SAC hin ralrel nak sirhan lo le dau thleng tu mipi nak silo khote mun pola pekle peka Vanzam le Pukpi in bom an thak theu tia thaiasi October ni kun lon thum ni khala no thu ji peng sung ni swalam min sung Ṭlang forest ram sungi phungki Tlawngah jet fighter in bom voili anak thaki kumsom riat mi phungki pakhat hriamanga hlaya phungki Ṭong khal asiat thlu tia thaiasi no thu ji peng sung thau thanaw pin le khwa kaok nak ziang man riai lawin SAC Ralkap le palik polin Pukpi muthum an tong pakai sangkan zuarte dora vatla in a intek nu amuna arak thida zau phone Sisankung Khua Pukpi A Tla Nunau pakhat athi mi pariatin hriam an tuar baguram chen nat telin peng Sisankung Khua kaok nak riai lawin SAC in Pukpi an kapi Nunau pakhat thi in mi pariatin hriam an nga tia Tayauti District PDF Battalion 1 Phoenix DF ton vau nei tu pakhatin rel SAC Ralkapin Pukpi an ka chan hi sundir live fangasi atwa mo mi minalaka besezet khal an tia mi Ralkap lamchun an rel pale khopi si Tlansuak SAC Ralkap pakhat mi Ralkapin an kai sakai ram then pale khopi immigration zung lawa ka SAC Ralkap pakhat chu a duty nagisin Tlawngsuaki Children Defense Special Force Polin nongdamin anak kai tia thesi mizan sun December ni thum nia pale immigration zungi duty magwe ka pasa sijeku battalion ni Ralkap mumin ong chu a duty nagisin Tlawngsuaki Children Defense Special Force in anak kai salinji peng pala pha kota an hlan tia thesi Thailand Myanmar mi pakwa kotin cherek tam thamzet an kai Thailand ram Kancha Naburi district Muyan Peng sungi Bangkong khokyanga Myanmar mi pakwa kai an Ṭongih an kut sunga cherek thong thum lai kai chi an si tia Thailand THUTHANGin an than December ni sim lama khan kan bong khokyang kan bong isi hui nam khong fenak lamjin pipari duty Thailand palik polchun mibur khat chu Ṭongin an dap tika rammi sinak le document jiang man nei lo an si tluna an kut sunga cherek pol an kai telephone an nak in an vadab bet tika chun chalhap kwang sungi redmi cherek thongkul le zasari somnga an kai beti an laki pakhat chu dan lawi ral thuam kol case le dan lengi Thailand ram case in thubuai an to sak midang pariat chu dan lawi Thailand ram case vialin thubuai an to sak tia thesi PDF klingkhatu piuso thi zowen nai an kap that baguram chen chu ping ko peng le au phu peng karlaka police sergeant san nai thupekin PDF poli thula jingjoi klingkhare Rero-tu piuso thi zowen nai chu Tayori District Battalion 1 Division 5 poli kutin athi tia thayasi November ni kulhuan ruk nia police sergeant san nai thupek vekin mi Ralkap arathling thak na ka kala ti an ko thawmi piuso thi zowen nai chu Tayori District Battalion 1 Division 5 hi mi Ralkapin anakai mi Ralkap rak daw kirin Tllansuak ruangah an doi an kap that tia thayasi
SAC Ralkap lami tirka hrim chu kan thian fai vi vào ding ruanga anma thoi nai vai lau hram dinga mipi kan ngen du asi tia Taiodi District Battalion 1 Division 5 fi tuan vau nei tu pakhat chun arel kum khat sunga SAC munpi za som thum panga tlun mipi Ralkapin an lak sak thei tuikum thong ni kul hluan li kum khat sunga SAC lami an Ralkap kem tum le afate komin za som thum panga ri mipi Ralkapin an luak fel thei tia sakai ram then paka phain an tarlang hi an tarlang mi zat hi January sin November ni kha tiangi rampum Khawpi SAC Ralkapin an sip san mi kempol an si hi nu khala ziang mazat lak bet mi an ramkul le ram then zong zau chun kachin rama kul hluan kwa karen rama kem kul hluan khat maguya leiruk rakhaya leithum sagaya leini sian rama leikhat mandali ram thena pakha taning tai ram thena pasari bagu ram thena pasari karen ni asilo le kaya ram kula paruk chin rama pani ni piroa pakhat ti polan si thal pau dau thlengnak rak thok tira khan lai mai thal le sal chop mai thal tua chop bom te te le hriam threi thon rak dawa si hriam kai pol kom hre khatla chun an rak thot pi lem lo asinan hriam hreya si se mipi Ralkap tha zanga si se thiam thil le ral rel dan khala si se kumthum kartea mak zetin athang sawoi SAC lamhin attacks isin defense din muni an din nak ramkul le ramthen a noi ni thang ruanga dau thleng nak to tu le adung lami si rak som dol tu mipi ranga thatlung za ngai si tu jing chu nidangi kan ti da kel silem lomi photo news le video news kan run phuang ding amai sa a photo news CB Operation Mission MJ kai Rero-tu CNO Defense Secretary An Ka leidorala in maton ngam lawin an duai ruanga rampi budget luar kai tukim hangin tlun van ral zongin na sazetin an ka bom to khal hung man lawi sun zan bom in ra thak hi an mai ai oin kaning arak zak riang ri chun dau thleng nak to tu kan Ralkap paral tha poli an ral that huai sen nak le an ral dau thiam nak chu ka upat lo mi zan ti ni keu mi kum thum fa chiap lap te in ti selo mo hi zuk sungi naw hak kum thum le hrek poli oki chi en vun rel sela nan ngam ngai nan ral that ngai sile leidau ralin kan matono lau kem mo ziang le khole tuidin mun tiang thleng theidingi lam in Rero-tu pathian min ka thang thati dau thleng nak rang ka kipi in rak som dol tu mipi za te para kalung oi si adik mi ral dau na ka hin kan ne teng ding si tuitum CB Operation tumpi pani laki pakhat asimi falam khopilak nak Mission MJ kai Rero-tu lubi CNOE Defense Secretary hi Ralkapin thunai nak an lak hlana rampi IOE le nak lami Asia leveli milang chu medal tamzet rak dong zau tu si sun loinak anga zomi pol tla hi chu A4 paper chamai khata atlem loading ti tamasi Myanmar rampi in le nak lami phun sang Tlawng on atim to ruanga rampi IOE in South Korea le nak lam phun sang Tlawng Zirnak asi ding thluk lai rel nak rang CDM to in suak lo sela union level tiangi rampi sinak sangzet nei dingi an hual le zot chiami si aswa nu khala voitampi an kausalnan dunglet a hoida kelo mi patampi itluk lawin thinlung le taksa a michak vak asi chin hriam kai zate lungrolte an rak komok lai CJDC kala Special Commando Pol Martial Art Rakzir-tu asiring tu khala atwan nang muna mipi Ralkap pol taksa le thinlung khing khai rualote an than sau theina dinga thanem ngai zet le du sak zetin azir ring chin rami thal pau dau thlengnak arak thok pekte ka ok mai sabik tuma hriam ma anga mi pa pani chu pakhat alianga puin pakhat akutin anuki khu le kham laka sahim nak mun thlen tiang arak tlan pi da si Myanmar rampi in si se alei chen chin ram dau thleng na ki ani vek kan nei hi
amai ngal thakin thla atlung terzet ane tabika video news toy takte kanjau Tlawngta ding hi video hi chin rami in hne simi sagai ram then mong yo peng nyau phiu pin khwa chu palik le piu so thi polin an ur raulaya tan mani chat khoi tong force MPDF in khosung valu noi an kalai si hi thil thleng hi November ni kul luan ngani thil thleng si mong yo peng amin lani nyau phiu pin palik sakhani palik pole topu khoi piu so thi pol komo in operation an run tuai nyau phiu pin khoi mipi in pol an ur raula chu an vadau mi si hitum an vadau na ka hin SAC Ralkap lam pakhat athi pakhat chu cherekin anga ruangah sizungui tuam hloma sitia le hnuwa athuan theipe hitum ral thazeti valu no tu pol hi Mongyua District Battalion 25 hi tanmani chat khoi tong antimi MPDF pol le Mongyua District Battalion kulhuan thum Battalion kulhuan riat CHU pol le BLDF pol komkhomo an si kan thuthang achem tiang in ngai sak ronga kan lung oi nanza ten sun tha mang